Uyamazi umalume waseGoli kubo kusemakhaya. Umalume waseGoli uza sekaphelelwe umsebenzi efemini, sekathole imali yeblue card kungikhathi ehla Udilika emakhaya. Hayi nakhona uzawukhetha njengamabomu itaxi yokugcina ephuma late azofika ebusuku. Makafika ebusuku hayi akayi straight kubo. Ungena ethaveni kaMadlisa, fika ngene khona, nakangena kubukwa yena. Uyawazi mos mathaveni asemakhaya hayi akugcwali kakhulu, kanti futhi bani bakhona bayazana. Hayi yena uzawungena ngebrainwood ebrown, shirt lepringili. Ya angisho uthola imali yeblue card. Makangena lapha kuzaba khona abamfanisayo ngoba umuntu vele ongehli ke emakhaya. Kuphela bo 2-3 years, kwesinye isikhathi u5 years angalibeki emakhaya. Hayi kuzaba khona nje bobhuda bathi hey yazi siyakufanisa. Wena usinguspika uitsho esafunda nawe ligugu. Athi hayi indaba usho so athi hayi man, nguwe lo muntu uspika itsho sebayamjabulela. Awuwe hayi ngokuthi sebamjabulele bambonile hey ugqoke kahle, hey uright man, ukuphi uyifihle. Hayi uzabe subathengela amabhiya ke, bathengela amabhiya. Hayi isikhwama ehle naso itaxini, solo unaso lapha ethaveni usibeke eceleni undinda nazo isikhwama seNike, nakhona usithengele erinkini eGoli. Uzathi bese kushaye u12 sebavala kuleyo tavern leyo. Kungikhathi acukula leso sikhwama, dayizela indlela yonke ke ukokodela kubo balele, kucishiwe amalight, uzawukokoda wakokode. Hayi hambe bamvulele, akangena uyabingelela, hey sanibona ninjani. Hawu ukhuluma vele uba ngumsindo, uyamazi umuntu obudlile. Kuzawuvuka bonke abantwana abancane bosesi wakhe, umama wakhe. Hayi bo mandla ngalesikhathi hayi mateksi bewangagcwali, unokutshwala uthi phu. Hayi nangingathola nje ukuye ethunjini before ngilala. Hayi uzathi umama wakhona no, mphakeleni ubhuti wenu, bamphakele. Athi akadla abuze ukuthi okay ngibona la ngaphandle before ngikokoda ukuthi hayi kucentiwe. Bobani labacentile? Hey no niyasebenza mani, nibompumuza umama. Hayi bosesi wakhe phela bathi hawu bhuti mandla kuzawuvuka nalabantwana abancaneke bazombingelela, babone nalomuntu ofika phakathi nobusuku. Bazawufika bathi sawubona bhuti mandla. Avuke ulaka. Ngubani ubhuti wenu? Angisiyo ubhuti, ngibukeka ngathi ngingibhuti mina, ngingumalume wenu mina. Hayi uzabathethisa ke ngoba phela le nhlobo lena vele ithanda kushaya umthetho, ithanda ukulawula. Hayi uzabathethisa labantwana, abuze nokubuza kumama wakhe ukuthi hey labantwana bakuphi, bobani magama abo. Hayi bantwana basesi wakho usizakele laba, lona mntana sesi wakho omunye futhi uThemnkosi. Hayi na ungabathethisi kanjena, phela abantwana bazi bezwa bosesi wakho bakubiza bhuti mandla, nabo bayitshela ukuthi kumele bathi bhuti kuwe. No angisiyo ubhuti wabo. Futhi nje wena mama kunini usikhulisa, wasikhulisa sibancane unganalutho, uthengisa esikolweni ma snacks, manje uzokhulisa abantwana babosizekele naboThemnkosi. No ayikho right lento abayenzayo ukuthi wena uzawukhulisa thina uphinde ukhulise abantwana baba, bahambe labantwana bayokhulisa makubo. Hayi uzathi kuncane lokho kuthiwa hayi uyehlisa umoya mani, usizakele mani, bekathi lo mntwana uzamkhulise, uzamthatha besakhula yohlala kabo babo wakhe. Hayi mani ingabi njalo mani, izimo ngeke ifane. Hayi kuzaba ngathi wehlisa umoya, adle alale. Wonke umuntu usoyolala ke ngabo 3 ntathakusa ngoba beka solo nje afikile kulobo busuku, uzosolo nje abahloma imibuzo, avulaka abuze ukuthi ipende yashintshwa nini ngoba phela seside lesikhathi angezi. Hayi ngakusasa ekseni uzawuvuka khuluma iqiniso, bamba ikomishi lekhofi kanjena, hamba indlu yonke, uhamba yakhuluma yamemeza.
uyabuza ukuthi ya manje lana ngiyabona ukuthi lendlu ayisiyo istandard, ngifuna lendlu mina ime kanjena icithe ngapha nangapha makunimvula, ubona njani mama? Hawu nami lokho ngingakufisa kodwa imali ayikade. Hayi, ngiphelelwe umsebenzi le efemini, akhipha iqiniso. Ya manje ngikuphuma indodla zemali zami lapha, kuphume bo blue card, kusazophuma imali zami bebangidonsela zona bathi ze pension. Manje ngizoyishintsha lendlu, ya futhi ngizoyikhava nge-first break. Uzakwenza nje ithembiso ezinkulu, hayi kuzathi kushaya abo 3 ntambama ilanga lakhe lokucala uzobe sekabize bomakhi bendawo, bantu abakhayo, bantu abafulelayo, bangene nama-tape, bagibele phezu kwendlu bayameda, kubhalwa phansi. Ya kuzawufuneka ngakhi lana yamabhaluko, alright, ipikire ezingakhi kubhalwa phansi. Ungafunga wena uthi hayi lento izawukwenzeka, ngeke kuphela iviki so uyahamba uyeGoli. Ya ngisawulungisa ezinye imali zami ekumele iphume, athi angibuya ngibhadalele labantu sishintshe lendlu ibe yistandard, ngiyikhave nge-first break, ngibone ukuthi ngenza njani futhi la ngaphandle kube kuhle lakhaya. Ngifuna kufaka nje i-stop nonsense ukuthi igebengu zilisabe lekhaya zihamba lena. Hawu uzawujabula ke umama wakhe, kujabule wonke umuntu wala ekhaya ukuthi hawu umalume ubuyile. Ya ahambe kuzawuphela 6 months solafonela ukuthi hey wathe uyabuya phela uphelelwe umsebenzi ngalapho. Athi ngiyeza bayangisokolisa belungu. Wonke umuntu uyogcina sekadiniwe kumfonela kumkhumbuza. Bomakhi bendawo abathenjiswa umsebenzi ukuthi bazawubhadalwa cash, bogcine bangasezi kuzobuza ukuthi kucalwa nini kusetshenzwa ngoba uyobe sekangabuya ngabonwa. But mandla loyo, malume mandla loyo akasekho, uyozabuya after 5 years enza into efanayo.